Welcome! Roji's Journey! Ka-journey, usahay, dili ka kulang og talent. Kulang lang ka og vision og discipline. Home na ni nga video kay para nis imo. Push, push, push yourself. Kay kung dili ikaw mo push sa imong kaugalingon, kinsa man di ay. Ka-journey, na ako i-share sa imong nga quote. Be delusional enough to see a future that doesn't exist yet. Be disciplined enough to build it day after day. Jim Rohn said, your imagination sets the target, your discipline pulls the trigger. And here's the truth. The greatest people in history were all delusional. They saw something nobody saw. They believe something nobody believed. They work for something wala pa'y proof. Example, ana, ang tanang billionaire deres kalibutan. Sila Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, o ang akong idol nga sila si Steve Jobs o Elon Musk. Kani gyud si Elon Musk, grabe ka delusional ba? Usahay makaingon gyud ta, nayabag naman ni siya. Imagine, iya pangandoy i-colonize ang Mars by mid 2030s or 2040s. Magpadala og tao didto. Mars ka journey, dili Manila, dili Cebu, Mars. Pero tanawa, tungod kay na siya vision og discipline, nag-abot ang impossible og possible. O mao po na ang point sa imong future. If you don't see it first, you will never build it. If your belief is small, your actions become small. Pero kung imong pananaw dako, your discipline grows to match your dream. Jim Rohn said, don't wish for it to be easier. Wish for yourself to be stronger. O na ako'y last quote akong i-share sa inyo. Mga ka-journey, aron ma-motivate mo tanan. Og apil sa ko, paminawa. Don't quit. Keep going. Because ka-journey, ang tao nga magpadayon, makabot gyud ang lugar nga giingnan sa uban nga imposible. Ambot lang ninyo, pero mas okay nang positive delusional kaysa negative tamad. Comment, keep going ka-journey. Kung ikaw ready mahimong delusional nga naay discipline. Share this with someone nga grabe og dreams og ambition pero kulang lang og push. Ka-journey, trabaho, trabaho, trabaho ta. Kay bawal ang tamad diri og kayo kalimot. Pasalamat ta sa Ginoo kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kita-kits, ka-journey.